Uthuthuria wa kambuni ya Infotrack uria wekirwo gatagati-ini ga tariki 23 nginya tariki 29 mweri wa gatano mwaka uyu, muingi woragio ciuria cia uria marona thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa President William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ikoretwo igitwarithio na mbere. Kuringana na maumirira ma uthuthuria ucio, ta uria muingi uritio, President William Ruto ari na grade ya D ya gicunjĩ kia 48 bari na maundu maria maroretwo mari kuringana na ubuti wa kugayania mawira thirikari-ini, kwethera kibonia mathina mari marabinyiriria Mukenya na uria wobisi yake iraterebo. Tukiangazia utendaji kazi ya Rais amepata alama ya D ambayo ni kwa jumla ya 46%. Munini wa President Rigathi Gachagua onake abetwo grade ya D ya gicunjĩ kia 42 bari igana, na one kumana na kwaga gutariria Kenya uria wobisi yake ireka na kwaria maundu maria marabinyiriria Mukenya. Tukiangazia jinsi anavyowaelekeza Kenya ama kushughulikia masuala ambayo yanahusisha wa Kenya, ako na 41. Uthuthuria uyu ubete mwena wa mung'ethaniro rubonge rwa ucirithania na bunge ya bururi grade ya D bari uria makinyanagiria wira wao. Ona gukiri uguo, maminista aria mekite wega kuma mabeo wira ministry-ini ni magwetetwo, gugitwika minister wa ugitiri Kithure Kindiki niwe minister uria wikite wega makiria bari gutariria muingi maria marathi na mbere ministry-ini yake, na gicunjĩ kia 61 bari igana akirumirirwo ni minister wa mathako na unduire Ababu Namwamba, na gicunjĩ kia 52 bari igana wa ugitiri wa mipaka Aden Duale na Soipan Tuya wa maria maturigiceirie mari na gicunjĩ kia 50 bari igana na 49 bari igana. Ona gukiri uguo, minister wa urimi Mithika Linturi, wa binya uria tubuthagira Davis Churchill na wira Florence Bore magwetetwo ta minister aria maremereirwo gikiro-ini giki na gicunjĩ kia 46 bari igana, 39 bari igana na 42 bari igana kirumaniririo. Kambuni ya uthuthuria ya Infotrack yugite itabanitio uthuthuria uyu kumana na makaya ma muingi na kigina kiria ibuthirite niyo irugamirire. Ona thengia wa President William Ruto kwirira a Kenya ati bururi ugerete na njira iria batie, maumirira ma uthuthuria wa riboti ino monanitie ati a Kenya mugite kioneki giki kirio banene gukinyanirio ni thirikari ya Kenya Kwanza. Ngiribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.